Послушайте текст и прочитайте текст, а в конце видео ответьте на вопросы. Это Кумар. Кумар давно изучает русский язык. Он уже хорошо говорит по-русски. А это Нина. Нина давно изучает английский язык. Она неплохо говорит по-английски. А это Виктор и Оля. Виктор и Оля изучают французский язык только месяц. Они немного говорят по-французски. Это Игорь. Игорь изучает испанский язык. Он плохо говорит по-испански. Это Антон. Антон изучает немецкий язык. Он совсем не говорит по-немецки. Это Ахмед. Ахмед прекрасно говорит по-арабски. Он прекрасно говорит по-арабски, потому что арабский язык – это его родной язык. සරල වාක්‍යයන් වලට ඔයා ඇහුම්කම් දුන්න නම් දැන් ඔයා බලන්න මේ වාක්‍යය තුළ වාඩි කොච්චර දෙයක් තේරුණාද සහ කොච්චර දෙයක් තේරුණේ නැද්ද සහ ඔයා කොච්චර දෙයක් දන්නවද සහ කොච්චරක් දෙයක් දන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ රුසියානු භාෂාවේ දැනුම මට්ටම පරීක්ෂා කරලා බලන්න. දැන් අපි මේ වාක්‍ය එකින් එක අරගෙන බලමු මේ වාක්‍ය වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. Кумар давно изучает русский язык. Кумар давно изучает русский язык. කුමාර් කාලයක ඉඳලා රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. Он уже хорошо говорит по-русски. Он уже хорошо говорит по-русски. ඔහු දැනටමත් හොඳින් රුසියානු භාෂාව කතා කරනවා. Нина давно изучает английский язык. Нина давно изучает английский язык. Нина කාලයක සිට ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව. Она неплохо говорит по-английски. ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නරකම නැහැ. Виктор и Оля изучают французский язык только месяц. Виктор и Оля изучают французский язык только месяц. වික්ටරුයි ඕල්ගා ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රංශ භාෂාව මාසයක පමණ කාලයක තුල. Они немного говорят по-французски. Они немного говорят по-французски. ඒගොල්ලෝ ප්‍රංශ භාෂාව ටිකක් කතා කරනවා. Игорь изучает испанский язык. Игорь изучает испанский язык. Игорь ඉගෙන ගන්නවා ඉස්පාඤ්ඤ භාෂාව. Он плохо говорит по-испански. Он плохо говорит по-испански. ඔහු ඉස්පාඤ්ඤ භාෂාව හොඳට කතා කරන්නේ නැහැ. Антон изучает немецкий язык. Антон изучает немецкий язык. Антон ඉගෙන ගන්නවා ජර්මන් භාෂාව. Он совсем не говорит по-немецки. Он совсем не говорит по-немецки.
ඔහු ජර්මන් භාෂාවෙන් මුකුත් කතා කරන්නේ. Ahmed прекрасно говорит по-арабски. Ahmed прекрасно говорит по-арабски. Ahmed හරි ලස්සනට අරාබි භාෂාව කතා කරනවා. Он прекрасно говорит по-арабски, потому что арабский язык – это его родной язык. Он прекрасно говорит по-арабски, потому что арабский язык – это его родной язык. ඔහු හරි ලස්සනට අරාබි භාෂාව කතා කරන්න හේතුව ඒක දැන් අරාබි භාෂාව ඔහුගේ මව් භාෂාව නිසා. තිබුණ සරල වාක්‍යයන් ඔයාට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා නම් ඔයාට පුළුවන් ඊළඟට මම දෙන අභ්‍යාසය කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ප්‍රශ්න කිහිපයක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වාක්‍ය තුලින් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න. Номер 1. Как говорит по-русски Кумар? Номер 2. Как говорит по-английски Нина? Номер 3. Как говорят по-французски Виктор и Оля? Номер 4. Как говорит по-испански Игорь? Номер 5. Как говорит по-арабски Ахмед? Номер 6. Почему он прекрасно говорит по-арабски? Номер 7. А вы говорите по-русски? Номер 8. А как вы говорите по-русски? Номер 9. Вы изучаете русский язык? Номер 10. Почему вы изучаете русский язык?